Kan ka Manong Roger. Manong Roger. Kan ka Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adan. Ken ka Manong Roger. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pan na kay drama, ti pakasaritaan ni pagayam tayo ababi, ti La Union. Kastoy man ti linaon ti surat na. Ken ka Manong Roger. May sakmet, karagiti saan nga agliway adumngeg. Iti dahi pagwadan a drama yo. Apakawarwaran nagiti nagduduma aparikot iti biyag. Makatulong na ito a drama yo. Ta babaen karagiti nabalitukan apang magbagayo. Maibirukan iti solusyon na kita aparikot. Ket gaputa may sakmet karagiti addaan iti parikot. Dahi tangarun tiga po na nagsurataken ka Manong Roger. Kastoy man tinangrugyan ti amin. Wow! Ni Maestra Merli. Isumanan di lumabas iti arubayan me. Naglapsat. Maasawak la kuma. Asino man nanday tasipsiputam di tatawa, babi. Nanang, na kayo magaya. Asino tikit kitaam, tanang kumit yung bagam itay awaw. Ay, ni Maestra Merli nanang. Limabas dito batog ti balay. So, napawawak. Ay na, salbag kamot. Amang pay nga ibagbagam analapsat ni Merli akaruba tayo. Ngam di mumot armen. Mabainak nga rod kan kuha nanang. Ngam kursunadam. Hindi pala agad adal iti sekundarya. Kras ko idin. Kaapay nga rod adi mo armen. Mabainak nga rod ang mga aram kan kuha na. Daytan tay kung kunada nga aram mata bain baga. O nga rod. Mabainak ang mga aram. Ta maestramot nga minan. Dito sakit. Sa anak-anak kapagturpos. Gapo iti kanarigat ti biyag tayo. Ay na anak ko, saan ka kumangagbabain? Uray saan ka profesional? Mabalinlat tamot nga ibagam tayap mo kini Maestra Merle. Mabainak nga rod. Kaya't mau, tasyak ti mangibaga itayap mo kunkwana. Anya, ay saan na? Adda man na mabainak ka ni Merle. No, da kayo ti mangibaga itayat ko kenkwana. Kaya ka tungarod agpasyar iji balay da. Uray kat karo ba tayo matlaang? Ibagamon tayat mo kunkwana. Tadi ka kat ilimlimod tirik nam iti babae a pagduyusam. Una na. Iturod kun po ti mapanlagan iji balay da. Uray kat adamat tersi na da. Saan anak kadidilaw no mapanak aging gagatang to iti lako da. Apo, gumatangak man apo. Barang no ni Merlik yung may manglako kanyak. Anyat gatanga maraw. Nila kay sinti. Apaya na pamulagat kay ti panang damag ka. No anyat gatangam dito tersina may. Kwa, tata. Gumatangak man iti arak ta uminom taman. Afaw, day tantay ka ay ayok. Day to'y lungnik latan baraw. Ay oo na ama. Mangkita kay latan iti naima sa pulutan tayo dito. Agsango tayo man nga ginom. Day to'y dilatalatan na po sa iti pulutan ta baraw. Ay, wala, naimas na ito. Magustak ti pusit a pulutan, tata. Sige, tata. Uminom ka na nagpulutan talata. Sky's the limit. Saktag bayan. Nagsaya kilin na ito ya panaginom tabara. Sana mo tapay latagsango nga ginom ng binartet na kaon. Ay, oo naman. Sige, uminom talata, awan tibain.
Ay, naman na ita sa ungon balok. Naman babain ko di kayat ko asawa na saan kayo ngagbabain? Uminom talata. Madi nga, hindi pa nangibag ang baraw. Kayatan kami na. Agpauyo kay samat na da. Talaga. Madi ti pa nagdingag ko, Jim. Pagkami tayo. Agure ama. Agtugaw ka pa, aginom ta. Saan ko pa yan? Ay baga di talaga gagarak. Kaya't mo asawan, ada pa yun sa balay nga. Kaya't mo nga ibaga kanyak. Wala ta. Iso nga agtugaw kayo pala. Ibaga kaon. Ay, sana kaon nga interesado. Nanyaman na ita kaya't mo nga ibaga kanyak. Sana ba anak iti na ibaga mi tayo? Iso nga. Panawan ka? Manong kagpaisan. Pinanawan na ko. Talaga, nabarte ka na kas kanya. Hanya si dati na na. Ne, nabarte ka mo ta simbang pat, babe. Minum lati basita. Nakaluto kaya, nanti pangaldaman tayo. Ay nabarok talaga, anapalaos ti Bartek mon. Pangaldawon aya, kat saan pa'y mat. Bigbigat pa'y laeng. Kano di ka pa'y namigat. Takunam itay arumar ka. Ingka gumatang iti sida umititirsina. Ngam na Bartek kamutan na nagawin. Gusto ya. Kunak no pangaldawan na mabisinak ngaminan. Kasano adi ka mabisin, di ka ngamin namigat. Inyon unang mutan ti arak ng paunag. Naginumamaya. Iti tersena da tatasinti na na. Anya, kunak man numabain ka kin ni Maestra Merle. Ngam isumot ti naginumam iti tersena dan. Nagsango kami, naginom kanila kay sinte. Dahil so kumati pangibaga kiti marikriknak nga ayat iti anak na maestra. Ang jakmatan na ibaga. Anya, apay ngay iso ti pangimbaga am iti ayat mo. Kaputa, jak kabayin na di alakay na lang. Parang no may baga na kumamot ka ni Merle. Ang sayang ta, jak matlat na ibaga. Ay, awan na anak ko. Aglaklakay kalatan abaro no kasta ti istilom nga agarem. Ay na, arem mata, bain baga. Guwapo akmat, kas makita kiti sarming. No apay kiti ang mabainak amang pasyar ka ni Merle. Salbag kit dit kas ti abiyag. Anya nga tangamin ayat tinaginawan ni nanang kanyak. Kapay ang mabainak nga agarem. Adda ka malagayam dito sa angot sarming anak. Itay ka paya birbiruken. Unak no adda ka iti likod ti balay. Adda ka magayam ditoy. Kapay, aday bagayo na na. Adda nasken amaamwam. Anya na ita. Iti panagsarita mikin ni Kumari Syuneng na istoryana nga adda mapanmang paspasyar alakay kini Maestra Merle. Anya? Ay, sana mabalin Kukwak lang ni Merle. Na, kasano ko mga ibagan ako kamlaang ni Merle. Idinto tadi mo pa'y nubya o asawa. Mabaing ka mo ta mga aram kenkwana. Jak ipalubos nga da mga sawa kenkwana sa bali na nang. Di mo ibagbagati kasta tawan mo't relasyon yo ken ni Merle. Sino nga mintilakay, mapanmang paspasyar kenkwana. Ni kumpare David, nga ama miti bunyag. Anya? Nininong David, citizen di Canada. Wen, balo meten. Iso nawaya man na mga asawa. No da mga yatken kwa na. Ay, sana mabalin. Kukwak lang ni Maestra Merle. Ay, ayat ko unay. Kat ipatay ko lakit tinodyak maasawa. Saan mo ama asawa? No di mo ibagati ayat mo kenkwa na. Iso ano kayat mo ni Merle, nga iso ti maasawam.
Ay makigiddan kan akin ni kumpari David aninong mo. Agribal kayo latan agninong. Apo, mayak man. Apo. Ito, turod kong timang pasyar ka ni maestra marali. Makamulitan, no nyan to tindiskartek no sanggunak. Apo. Kaya tibagam babay baraw. Umayak ko ang pasyar, tata. Asilaw ti pasyaram. Siyempre, ti balasang yaw. Ni Ma'am Merle. Alya. Apay, kurso na adam ti anak tao. Sa anak ko mga imayan no jak kurso na da, tata. Piloso po kamay. Didak ka di pastra kayo, tata. Saan? Anya? Apay, didak kayat, apare ti anak yaw. Narigat ba't kay parupakan ka, adi ka kayat amanugangan? Apay nga ro, didak kayat apastrikan. Gapaw, daawan dito ti anak kaw, napan nakiseminar. Sa dino tata? Uray baga, saan mabalin na mapandanunan kan isturbuan iti ayan la? Mayat utamat ano'y bagayon no sa dino ti nakiseminaran na. Ta uray syakton ti mapan mangsukon ken kuana. Ay, sana mabalin. Daadan nang itulnog ken kuana ti nagseminaran na. Kat isuntumot lang ti mangsukon ken kuana. Ha? O sino ti nang itulnog ken mangsukon to ken kuana? Ni David, akanay dyan. Isaw ti nang itulnog ken kuana ti nagseminaran na. Anya? Sana mabalin nga iso ti mapanto mangsundo iti anak yu tata. Syakton ti mangsukon ken kuana. Ita, nadalusakon to yung motorsiklok. Mabalina na pangsundo. Day, babe, itamampay ngay nugasam ti motorsiklom anak. Ay, wala na. Ang tangamin, inakto ilugan inton malam. Asino? Ni Maestra Merle, inakto sunduan iti nagseminaran na. Ay na, di nakman laslastugan anak. Kasano kuma, ngay lubon mo iti motorsiklom, idinto tadi mo pa imot kayan ayat. Ure, saan ko paya kaayan ayat? No, kayat nanto ti makilubon kanya. Maiturod mo nga ta, ama pansukunan iti nagseminaran na. Una na, iturturod ko. Radyak kayat anininong David ti mapantumanan mangilugan ken kuana inton agawid iti balayda. Dito iti nagseminaran na iti mamaestra. Sabi no tatayan ni Ma'am Merle. Isulmot niya nakaluganan iti puraw akot siya nakaparking iti igid kalsada. Asigak. Ma'am Merle. Ha? Bobby, apay nga da ka dito eh. Ha? Ay, kwa? Diyos kay. Apaya kasla agkutukot-mot na nang ititumang ko. Apay akit kita anak matlatan. Kunak, apay nga da ka dito eh. Ay, kwa? Naidagasak lang. Ta, nagapo akiti balay ti maysa ka nakiti barkadak. Kasta ka di? Sino ka diti akin kotse iti dahito eh? Awan mo't driver mo. Ni Ama David. Imay nakmat sinukon dito yung nagseminaran mi. Ngam adala na pa naginatang biit. Bumaba ka ditan, ma'am. Ta siya akong ti mangitulod ken ka iti balayaw. Ada tayo motorsiklok na yung parking ko iyay. Anya? Agyaman nak babi ngam ladingitak. Dito yaklatan kotse ni Ama David. Kababain mo at nudum sa agak pala dito eh. Sayang. Ha? Anya ti sayang? Adan to kung maibagakin ka, no? Kaya't mo ti makilubon kanyak. Umay kang tulatan ije balay Ta ije ton ti pangimagaam no nyaman day ta. Umayak tulat ang arudan ije balayo, Ma'am Merle. Sayang. Jakla ko man winasingan ti motorsiklok.
Awan mo't sir-serbi ti panang pasilap ko. Tadyak mo't na ilogan ni Merle ti panagawid na ibalayda. Babi anak, apa nakamulunglung kamulatan na si Mangpet? Ay, kuha, nana. Wenno, saan mo anay lugan ni Merle iti motorsiklom? Isong agmulmulunglung ka na si Mangpet. Talaga saan nanang? Tanaping pintas mo tinagluganan na anagawid na upat tipilid na. Anya? Jay ko Ninong David tinagluganan na anagawid. Makitam, kunaktupay kat analalaing ni kumpare David nga mitisi ka. Ang adayomot anagugwapo ak kamiso nanang. Tani Ninong David kat agat lakay ti payon nan. Naguyaw ka manen. Agpaisomat. Isa dakkel tinamnamak ano ribalat ni Ninong. Kat siyak ti pagtinagan ni Merlin nanang. Karamidem saan asa ulaang ti agaduken ka anak? Uy, naton pasyar ni Merlin. Kat iti panang pasyar ko kenkwana. Ipasiguradok ti baligik nanang. Dahito kinataer ko. Imposible. Akay kayat pa lang ni Merlin na alakay ng iti siyak. Agtukto ka kaon. Apo, mayak man. Si Kamanan. Ha? Uri si katatasinti. Si Kaman matman anti may nangilo ka titiri daw. Gapaw tada sa nga ilit ya anak kao. So siya kaon tinangilokat. Apay, ada reklamaw. Balay ko na ito. Ha? Awan tata. Ang sino ka dito sa nga ilit ya anak yo? Ni David. Anya? Imay naman ang pinasyar ti anak yo. Wain. Apay, ada reklamaw. Awan tata. Umay ko kumamat pasyaran ti anak yo. Ay, saan kan ngagsayang ti panawain? Takay kayat ko ani David ti pakiasawaan ti anak ko sika. Bareng maalanan tumat ijay Canada. Anya? Sa di mon ribalan ni David. Ninong mo pa'y. Di ka mabain amang ribal kan ko ana. Noan niya man ti marikrik nam iti anak ko. Iwak simon. Tauren mo sikat ti kayat nakas pangarigan. Sa anak mo't lang umanamaw. Isalipat mo ti panagayat mo iti anak ko. Iwak simon. Manong Roger, daytoy ita ti problema. Sa anak akayat ni Tata Sinti apare ti anak na. Gaputa Canadian ni Ninong David ang mga aram kenkwana. Mariknak, akas laad damot panagayat kanyak ni Merle. Ngam tirigat na, ama namat tilapad iti panagayat ko kenkwana. Anya ti aramidag, balakadan na kuma, to'y nagsurat, Bobby tila Union. Pagayam Bobby, no talaga nga ay ayatem ni Merle, saan ka kuma apaublag iti ibagbaga ti amana? Awan makaiparit no kayat mo nga armon ni Merle. Tangay, awan paymat kara kayo kan ni Ninong mo ti sinong batang na. Awan paymat relasyon da. No di mo ilaban ti ayat mo, kat pagturayam dat tatibain mo, tan Ninong mo kat ngarod ti agbalin na karibal mo, awan maganab mo. No talaga anapudno ka ni Merle, pagtalina edem ti kinatakneng mo. Mga ramid ka kadagiti nasaya at awagas, no kasano amaarem mo. Hanggang no naikari asaan to ada kayo tagtinumpong, aklo nam. Hanggang kasnakon-akon, saan dapay mo't nga agayan ayat itininong mo, ituloy mulat ta ti nadalus apanggap mo. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Bobby tila Union. Dito'y drama tayo. Ken ka Manong Roger.
Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.